Indi ntambara rutura iravutse. Abasirikare 500 b'Uburusiya ba Perezida Vladimir Putin barozwe n'abaturage ba Ukraine, babiri muri bo bamaje gupfa. Iyi ni inkuru ikomeye ariko kandi igiye guteza kandi kaga gakomeye muri mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Ukraine. Mbahaye ikaze kuri page zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Amahoro y'Imana bane namwe, reka mbifuza kugubwa neza muri gahunda murimo zitandukanye. Nizere ko mumeze neza habari hirya no hino mu ntara nke zigize igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka rero nshimire mwe wakoze subscribe, nawe utarakoze subscribe ari kugera kuri channel yacu. Reka nkwibutse ukanda kuri subscribe kugira ngo uzacikwe n'ibiganiro byacu, ibiganiro bitandukanye, amakuru agezweho, politike, umutekano ndetse na diplomasi mpuzamahanga. Umunsi wa 42 w'intambara turacyara muri zindi page zikomeye. Bimwe mu bitangazamakuru bikomeye i Moscow bishyize hanze inkuru ikomeye. Abasirikare babiri b'Uburusiya bapfuye mu gihe abandi 28 barwaye bikomeye nyuma yaho barozwe binyuzwe mu mpano y'ibinyobwa bahawe n'abaturage b'iki gihugu cya Ukraine. Bivugwa ko abasirikare bagira kuri 500 b'Uburusiya barwaye nyuma yo kurya ibintu bihumanye n'uburozi bahawe n'abaturage bo muri Ukraine bakomeje kwirwanaho badashaka ko igihugu cyabo gikomeza guterwa. Uburozi bwahawe abasirikare bo muri batayo ya 3 irwanisha intwaro ziremereye. Ntago impfu zabo basirikare Uburusiya buzifata nk'izishingiye ku ntambara, ahubwo ko umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugenda itanga ikintu cyiswe uburozi mu baturage binyuze muri Croix Rouge mu rwego rwo kurimbura burundu abasirikare b'igisirikare cy'Uburusiya bari kurwana intambara yiswe iyo kuganisha heza Ukraine. Nkuko Perezida Vladimir Putin watangije ibikorwa by'igisirikare mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yabitangaje, icyo bigaragaza n'iki? Nabakurikiranira hafi ibijyanye n'intambara ku butaka bwa Ukraine. Ukurikije ibinyamakuru bikomeye byagize icyo bivuga kuri inkuru, n'ikinyamakuru Belarus Party cyavuze ko Perezida Vladimir Putin ibi yabimenyeshejwe n'abatasi bakomeye b'Uburusiya bari ku butaka bwa Ukraine. Bamubwira ko Boeing 415 y'Abanyamerika yinjiye ku butaka bwa Ukraine mu buryo bw'ibanga, ariko kandi indege yari irimo ikiswe amazi n'ibiribwa bitandukanye byo mu nganda. Ibi biribwa bihumanye byageze ku butaka bwa Ukraine bivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri laboratoire z'ibanga z'igisirikare z'iki gihugu zigamije kurimbura abasirikare b'Uburusiya bari ku butaka bwa Ukraine. Mu bice bigiye bitandukanye abasirikare b'Uburusiya bagiye bihuza cyane na bene wabo b'abanya Ukraine bari mu bice bagiye bagota, bigatuma abaturage bagira nabo icyo baha abasirikare b'Uburusiya n'ibyo kunywa, ari nabyo bikomeje guhitana abasirikare ba Perezida Vladimir Putin. Ubutegetsi bw'i Moscow bwavuze ko iba ari ibyaha bikomeye bitandukanye n'ibyaha by'intambara, ahubwo yaba ari jenoside Amerika itangiye gutegura ku gisirikare cy'Uburusiya. Ibi byatumye abasesenguzi n'abakurikiranira hafi bavuga ko Perezida Vladimir Putin bakomeje kumukora mu bwonko, ahubwo ashobora gukora andi mabara akomeye muri iyi ntambara imaze iminsi 41 ku rugamba rukomeye. Intambara imaje kugera ku rwego rwaturenze nyakubahwa Perezida Putin dutabare. Imitutu y'imbunda yerekejwe ku gihugu cyacu imaje kuducamo ibice kandi isi yose irabibona. Igihugu cyose kimaje guhinduka amatongo. Twaratakambye ariko byaranze biba by'ubusa. Ibitero byanyu byakomeje gukazwa ku butaka bwacu. Abacancuro b'abanyamahanga baratwinjiranye batwika ibikorwa remezo bya gisirikare. Dusigaye iheru ku buryo igihe kigeze ngo Putin yemere imishyikirano natwe. Ibyo dusabye twarabyumvishe kandi cyane. Kwihagaraho kwacu ntacyo byatanze, byatuviremo uburibwe no kwibasirwa kw'ibikorwa byacu byose. Twahombye buri gikorwa cyacu cyose cy'agaciro mu gihugu, dusigara twifashe mapfubye nka nyakamwe. Ese ntimubona ko igihe kigeze ngo mudutabare munadusabira imbabazi kuri Perezida Vladimir Putin? Tumaje kwemera kandi mbivugiye imbere yanyu mwese. Iri ni ijambo rya Perezida Vladimir Zelenskyy mu muryango w'abibumbye ritakambira ibihugu by'amahanga. Twinjiye ku butaka bw'iki gihugu ku munsi wa 42 w'intambara kuva ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2022, ubwo Perezida Vladimir Putin mu ijoro ryo ku itariki 23 yatangaga itegeko rikomeye ku basirikare
b'igihugu cye bagera ku 190 kwinjira ku butaka bwa Ukraine mu bikorwa bya gisirikare mu bikorwa bidasanzwe nk'uko w'icyo gihe bitegetse. Ibintu bimaje kuba byinshi ku gihugu cya Ukraine. Ubwicanyi bwabereye iyapuca bukomeje kuri koroza hagati y'ibihugu byombi. Perezida Volodymyr Zelenskyy wa Ukraine yabishinjije ubutegetsi bwa Vladimir Putin n'igisirikare cye cy'Uburusiya ku butaka bwe bw'igihugu cye cya Ukraine. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden yavuze ko Perezida Putin agomba kuburanishwa ku byaha bikomeye by'intambara yakoreye iyapuca mu mujyi uri mu burengerazuba bw'amajyaruguru. Uyu mutegetsi akimara gutangaza amagambo akomeye kuri Perezida Vladimir Putin, Perezida Vladimir Putin binyuze mu magambo akomeye y'umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Kremlin Dmitry Peskov yamusubije ko ibingibi ari akagambane n'ubugambanyi bukomeye bwa Amerika ku butaka bwa Ukraine ko kwica abasivile bagashyira ibyaha by'intambara ku gisirikare cy'Uburusiya cyari cyavuye y'amahoro. Byagaragajwe n'amafoto Maxar cyogajuru gifata amashusho ku butaka bwa Ukraine by'umwihariko muri ibihe by'intambara. Yagaragaje neza ukuntu abasirikare b'Uburusiya bavuye y'amahoro, ariko mu minota mike igisirikare cya Ukraine kimaje kugera iyapuca imirambo yatangiye kugaragara mu muhanda, imyobo irimo abantu bishwe. Nubwo ubutegetsi bwa Vladimir Putin bwabiteye utwatsi bikavuga ko ari umugambi munini ndetse na propaganda y'uburengerazuba bw'isi mu rwego rwo guhimba ibyaha by'intambara ku gisirikare cy'Uburusiya, birashyira mu kaga amasezerano yari yatangiye kubera mu minsi mike ishize mu gihugu cya Turkiya kwa Perezida Recep Tayyip Erdogan. Ibi kandi Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika araguma kubikaza avuga ko Uburusiya bukwiye kongerwa ibihano bikomeye. Nubwo Uburayi bukomeje kwifata niba koko bushobora guhagarika ibijyanye n'ibitoro biva ku butaka bw'Uburusiya mu rwego rwo gutinya ko bashobora guhura n'akaga gakomeye ko kubura ibicanwa cyangwa se gaze iyo ari yo yose yavaga ku butaka bw'Uburusiya nta handi bashobora kuba bayikura. Ese koko kuri uyu munsi wa 42 ishobora gufata ikindi cyerekezo gishya nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin ategetse abasirikare benshi bakava mu murwa mukuru Kiev bakerekera mu bice bya Donbass birimo intara we yifuza ko zakwigenga arizo Donetsk na Luhansk mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine. Ibi kandi biragomba gushyira mu kaga umujyi wo mu majyepfo ya Ukraine Mariupol. Ibitero simusiga birimo rokete zikomeye, ibisasu by'imizinga bikomeje kuraswa kuri uyu mujyi wagoswe kuva urugamba rwatangira n'igisirikare cy'Uburusiya. Abaturage benshi babuze ibyo kurya, amazi, nta mashanyarazi, ubuzima bwabo bukomeje kuba mu kaga. Ibitero by'igisirikare cya Ukraine ku butaka bw'Uburusiya byateje akaga gakomeye ko hakongera kubaho akandi gahenge katuma abasivile basohoka muri uyu mujyi wa Mariupol mu mujyi wa Ukraine. Reka nshimire mwe twakomeje kubana muri kiganiro, reka mbifurize kubwa neza. Amakuru yacu nakagaruka nta handi amakuru meza mashya kandi mwayasanga uretse ku Isumba TV. Bye bye, nahagaruka.